কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র জ্ঞানে নয়, যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়। This verse we are discussing last time, Chaitanya Mahaprabhu's statement that Krishna consciousness is not reserved for any particular person or nation or being. ଗତକାଲି ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା କିବା ଶୂଦ୍ର କିବା ନେସି ଶୂଦ୍ର କେନି হয় যেই କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱବେତା ସେଇ ଗୁରୁ হয়। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା କେବଳ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ଜାତି ପ୍ରତି ସେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ତାହା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ନେଇପାରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ବାଧା ବିଘ୍ନ ନାହିଁ। The central point is that one must understand what is Krishna. ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ କୃଷ୍ଣ କଣ। The other day somebody inquired, what is the meaning of Krishna? Krishna means all attractive. Unless God is all attractive, how he can become God? ସେଦିନ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ। କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସର୍ବାକର୍ଷଣୀୟ। ଯଦି ସର୍ବାକର୍ଷଣୀୟ ନ ହେବେ ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ଭଗବାନ ହେଇପାରିବେ। So Vrindavan life means Krishna comes, descends himself to show what is Krishna, what is God. So the picture, Vrindavan life, that is village life, there are villagers, cultivators, cows, calves. That is Vrindavan. It is not a big city like New York, London. It is village. And the central point is Krishna. This is Vrindavan life. ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ବା ବୃନ୍ଦାବନ ଏକ ଗ୍ରାମ, ସେଥିରେ ଗୋପାଳ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, ବାସୁରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ସେଠି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇ ଲୀଳା କରିଥିଲେ। ଏହା ନ୍ୟୁୟର୍କ ବା ଲଣ୍ଡନ ପରି ସହର ନୁହେଁ, ଯେ ଏକ ସରଳ ଗ୍ରାମ। There, the gopis, they are village girls, and the cowherd boys, they are also village boys. Nanda Maharaj is the head of the village, agriculturist. Similarly, the elderly person and the elderly gopis, Mother Jasoda and her other friends, all are attracted by Krishna. This is Vrindavan. ବୃନ୍ଦାବନ ଜୀବନ, ବୃନ୍ଦାବନରେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଥିଲେ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ, ଏ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଗୋପୀମାନେ, ଗୋପ ବାଳକ ମାନେ, ଗୋପାଳ ମାନେ ଏ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର, ସେ ହଉଛି ବୃନ୍ଦାବନର ଜୀବନ। They even did not know what is Krishna. ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ସେ କୃଷ୍ଣ କଣ। They did not know by reading Vedas, Puranas, Vedanta to understand Krishna. But their natural affection was for Krishna. ସେମାନେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ପୁରାଣ ଆଦି ପଢି ବା ଗବେଷଣା କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଆକର୍ଷଣ ଓ ପ୍ରେମ ଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି। So this Swabhavik Akarshan can be, at the present moment, we have no natural attraction for Krishna.
Therefore, we must understand by knowledge what is Krishna. That is Krishna Tattvavitta. ଆଜିକାଲି ଆମର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ। ଆମେ ଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନାନୁଶୀଳନ କରି କୃଷ୍ଣ କଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବା ବୁଝିବା, ୟାକୁ କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱବିଦ। So, why one should be attracted to Krishna? Unless Krishna has all the attractive features. ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କାହିଁକି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହବା? ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେହିପରି କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରକୃତି ବା ଆକର୍ଷଣୀୟତା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ନଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହବା? The attraction generally in this material world, we are attracted to a rich man or to a powerful man or woman. Just like our Prime Minister, she is woman, but because she is powerful, we are attracted, we talk of her. So, the points of attractions are discussed by Parasar Muni as bhava. Bhava means opulence. So, these opulences, when one is very rich, he is opulent. One is very powerful, he is attractive. One is very influential, one is very beautiful, one is very highly learned. In this way, attraction. So, if we scrutinizingly study the life of Krishna, you will find in the history of the world, there was no richer person than Krishna, no powerful person than Krishna, no beautiful person than Krishna, more learned and person of knowledge, philosophy than Krishna. If you study, you'll find everything. The six opulences are fully represented in Krishna. Therefore, he is Bhagavan. Bhava means opulences and Van means one opposite. କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ପରାଶର ମୁନି କହିଛନ୍ତି ଭୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଅଧିକାରୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଷଡ଼ୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ। 6ଟି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛି। ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ସମସ୍ତ ଧନ, ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା, ସମସ୍ତ ସୁନାମ ବା ଯଶ ଏବଂ ସମସ୍ତ ତ୍ୟାଗ, ଏ 6ଟି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏ ପୃଥିବୀର ଇତିହାସ ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଦେଖିବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ବଳି କେହି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ନାହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ବଳି କେହି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ନାହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ବଳି କେହି ଅଧିକ ବଳବାନ ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ବଳି କେହି ଅଧିକ ଯଶସ୍ୱୀ ନାହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ବଳି ତ୍ୟାଗୀ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏହିପରି ଦେଖିବି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। This is the meaning of Krishna, that he is all attractive because he possesses all the six opulences. This is the description of Krishna. ଏ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଷଡ଼ୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ। 6ଟି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। So we should not accept anyone and everyone as Bhagavan. We must test whether he has got these six opulences. A person who is begging from door to door, and when there is some bodily pain, he immediately goes to the doctor. Toothache has, please give me medicine. So does it mean that he is Bhagavan? A Bhagavan cannot cure his tooth pain even. This class of Bhagavan we should not accept.
Bhagavan is described in the Bhagavad Gita Asama Urdha. Nobody can be equal to Bhagavan and nobody can be greater than Bhagavan. ଏଣୁ ଏଠୁ ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯଦି ଦନ୍ତ ବ୍ୟଥା ହଉଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଔଷଧ ମାଗୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ ଏହିପରି ଦାନ୍ତ ବ୍ୟଥା ପାଇଁ ଔଷଧ ମାଗୁଥିଲେ? ସେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କଠାରେ ଛଅଟି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଭଗବାନ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବା ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଯାହାକୁ କି ତାହାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu says particularly, Jai Krishna Tattva Vetta Sai Guru. One who knows Krishna specifically, not superficially, but in all details, what is the meaning of Krishna, what is Krishna, he can become Guru. ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ସଂଜ୍ଞା ଦେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଜୟ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱବେତା ସେଇ ଗୁରୁ ହଏ, ଏ ହଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ପ୍ରଣିଧାନର ବିଷୟ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଛି, କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଛି ଏବଂ କୃଷ୍ଣକୁ ଠିକ ରକମ ବୁଝିଛି, ସେ ହିଁ ଗୁରୁ ହେବ। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଗୁରୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। Krishna says in the Bhagavad Gita about himself, Krishna Tattva, about the truth about Krishna, we can understand from Bhagavad Gita with our intelligence. Just like Krishna describes that Matta Parataram Nanyat Kinchid Asti Dhananjaya. Now you study this one line that Krishna says there is nobody greater than me. Now you study Krishna's life, compare with anyone, and you will find, yes, nobody is greater or equal to Krishna. This is Krishna. କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ମତ୍ତ ପରତରଂ ନାନ୍ୟ କିଞ୍ଚିଦ୍ ଅସ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ। ମୋ ଠାରୁ ବଳି ଆଉ ଅଧିକ ବା ବଡ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେମିତି ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ସମାନ। So, at the present moment, the defect is that people are not very serious to understand of Krishna. ଆଜିକାଲି ଏଟା ଦେଖା ଦେଇଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ସେତେ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି ବା ସେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ବା ନିଷ୍ଠା, ସେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ନିଷ୍ଠା ତାଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। Because in this age, as it is stated in the Srimad Bhagavatam, about the people of this age, prayena alpayusha kalau asmin juge jana manda samanda matayo manda bhagya upadvita. Prayena alpayu. People are living not as they used to live formerly. In this age, Kali Yuga, the maximum years one can live 100 years. In this Kali Yuga, 100 years. In the Dwapar Yuga, it was 1,000 years. In the Treta Yuga, it was 10,000 years. In the Satya Yuga, it was 100,000. It is reducing. Kali Yuga means the duration of age will reduce, the memory will reduce, the bodily strength will reduce, mercifulness will reduce. In this, everything will reduce. It is Kali Yuga. Supply of foodstuff will be reduced. This is Kali Yuga. Samanda, everyone is bad, not full strength. Manda samanda matayo. And everyone has got a sumanda mat.
Mat means opinion or system, which is also sumanda. Not only manda, but sumanda. Everyone is manufacturing a type of Bhagavan, a type of religious system. That is not bona fide at all. It's sumanda mat. Manda, sumanda matayo. And everyone is unfortunate. Mandabhagya. Unfortunate in this sense, they do not know what is the aim of life, how human life should make progress. ଭାଗବତରେ କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବଂ କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କଳିଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦ, ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ, ମନ୍ଦମତି, ଏସବୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ କମ୍, ଖୁବ୍ ବେଶୀ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ 1000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ 10,000, ତାପରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 100,000, ଏପରି ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗର ଆୟୁଷ, ଲୋକଙ୍କର ଆୟୁଷ ଖୁବ୍ କମ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଏସବୁ କମ୍ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ, ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଏ ବି କମ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦମତି, ତାଙ୍କର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦ, ଆଉ ସେମାନେ ହତଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ। ଏହିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କଳି ଯୁଗରେ କଣ ହବ, ଲୋକଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖିଲେ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଦିଏ। So you can read the explanation of this. He will explain in Korea. Purport. Translation. Whether one is a Brahmana, a sannyasi, or a Shudra, regardless of what he is, he can become a spiritual master if he knows the science of Krishna. Support. This verse is very important to the Krishna consciousness movement. In his Amrita Pravaha Bhasya, Srila Bhaktivinoda Thakur explains that one should not think that because Sri Chaitanya Mahaprabhu was born a Brahmana and was situated... One sentence. One sentence, finish, stop, then he will explain. One should not think that because Sri Chaitanya Mahaprabhu was born a Brahmana and was situated in the topmost spiritual order as a sannyasi, it was improper for him to receive instructions from Srila Ramananda Roy, who belonged to the Shudra caste. This verse is very important to Krishna consciousness movement. Krishna Chaitanya Andolana. इस संपर्क ये श्लोकस्य अति गुरुत्वपूर्ण। In his Amrita Prabha Bhasya, Srila Bhakti Vinod Thakur who said, Jai bhaje sei boro abhakta hinsa, Krishna bhajanete nahi jati kuladi vichar. This is Chaitanya Mahaprabhu. There is no such distinction that one is lower and higher in the matter of Krishna consciousness movement. In the Shastra, it is clearly stated that unless one is Krishna conscious, he cannot become Guru. Sat karma nipuna vipra mantra tantra visharada avaishnava guru nasasya sad vaishnava sabacho guru. It is said that a Brahman, even though he is well qualified, sat karma, Brahmana's 6 occupations, sat karma, pathan, pathan, jajan, jajan, dana, patigraha. Sat karma nipuna vipra mantra tantra visharada. And he is well expert in Vedic hymn, Vedic understanding, mantra tantra, panchatantra, everything is competent. But a Vaishnava, if he is not a devotee of Krishna, he cannot become Guru. Sad Vaishnava Sabacho Guru. But if a Vaishnava, even though he may come from the Chandala family, Sapacha, the dog eater family, that is considered the lowest in the human society. If he becomes a Vaishnava, he is fit for becoming Kirtan. This is the Shastra. Our
guru, out of the 6 Goswamis, one of them, he has given his direction in the bhakti, what is that? Hari Bhakti Vilas, that avaishnava mukhadgina puta hari kathamritam savanam nakastambam. A person who is not Vaishnava, Vaishnava means Krishna Tattvavitta, if he is not well versed in the science of Krishna, if his behavior is not Vaishnava, Sadachar Sampanna, Vaishnava must have Dadas Tilak, Tikha, Sutra, Kanti, and there are many things, description. Sadachar Sampanna, Vaishnava. If he is not that, simply by education, if he speaks about Krishna, one should not hear. One should not hear. This is a professional man. If you pay him something, he will speak for some time. But his behavior is not Vaishnava. So from such person, it is forbidden to hear about Srimad Bhagavatam or anything about Krishna. Avaishnava mukhadina puta hari kathamritam savanam na kartabam. So one may say that he is speaking about Krishna. So what is wrong there? He may be misbehaved, but he's speaking about Krishna. So that Sanatana Goswami says, puta hari kathamritam. Hari kathamritam is always pure. That's our life. But Avaishnava mukhadina puta hari katham savanam quite Chatpachishta payojatha. Everyone knows milk is very nice, nutritious food. But if it is touched by the leaves of a serpent, it is spoiled, no more to be. So, it is forbidden that we should not try to understand about Krishna from a person who is not Vaishnava. At the present moment, there are so-called scholars, politicians, or philosophers. They have nothing to do with Krishna or Krishna Bhakti, but just to take advantage of the Bhagavad Gita, they are explaining Bhagavad Gita in their own way. One should not spoil his life by hearing or understanding the version given by such Avaishnava. ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଅବୈଷ୍ଣବ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାବଧାନ ହେବା ଉଚିତ। So if we want to derive actual benefit from the Bhagavad Gita, we must approach such person who has understood what is Krishna. ତେଣୁ ଏ ଭଗବତ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେହିପରି ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ଗୁରୁ ଯିଏକି କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବେତା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ଭକ୍ତ, କାରଣ ଭକ୍ତ ସମକ୍ଷରେ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ କାହା ସମକ୍ଷରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ହିଁ କୃଷ୍ଣକୁ ଜାଣେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ। So therefore, Krishna gives this direction. Tadvidhi pranipatena pariprasnena sevaya upadaksanti tadyanam jnanina tattvadarshina. We should approach, we must approach Gaze Krishna Tattvavitta. We must learn from him about Krishna. Then we can understand. Otherwise not. ଭଗବତ ଗୀତାରେ କଥା ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କିପରି ଶିଷ୍ୟ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ କୃଷ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ନିମିତ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତଦ୍ବିଧି ପ୍रणिपातेନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟା ଉପଦେକ୍ଷ୍ୟନ୍ତି ତେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନିନ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିନ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱବେତା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଷ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ, ଶିକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଏଇ ଭାବରେ ଗୁରୁ ସେବା କରି ପ୍ରଣିପାତ କରି
ଗୁରୁ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ସେ କୃଷ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ଶିକ୍ଷା କରିଲେ। And in this moment, we are giving this Jaggovavit to the Europeans and Americans because they are now qualified. ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ସଂଘରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ। ୟୁରୋପିଆନ ଆମେରିକାନ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଛି। Sometimes they are criticized in India that Bhaktivedanta Swami is spoiling Hindu religion. But it is not actually the fact. We are increasing the number of Hindus. ଭାରତରେ ଆମକୁ ଏ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି ଆମ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଯେ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି ଏ ବିଦେଶୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ପ୍ରଦାନ କରି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ କାରଣ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଏକଥା ବୁଝିବାକୁ ହବ ଯେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରୁ। Unfortunately, that our this European American disciples, the so-called Brahmin priests of Jagannath Puri, they do not allow. ଏହା ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଅତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବଧାରା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଏମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ଦଉ।